Zulu yemfihlakalo, Zulu yemfihlakalo, Zulu yesimanga, Zulu yemfihlakalo, Zulu yesimanga, Zulu yemfihlakalo, Zulu yemfihlakalo. Singakamnikezeli umnikazi walo onguNkulunkulu uJesu Kristu oyinhloko yebandla. Lapho-ke namhlanje sizokwenza leyo nkonzo kuleli ndawo. Ngizawucela nje sivume kunye le ngoma engu-278 Nkosi sihlangene kuyo indlu yakho. Sivulile lendlu egameni likaYesene lendodana
likamoya oyingcwele. Ngelilanga lokuqala enyangeni yesikhombisa, baqala ukunikela ngeminikelo yokuhlisa ufunakazi. Noma sasenyeka basisekele sebethembele basimakazi. Kwathiwa kabusha ngokuthendeshi ngiyaqala. Base bakhipha imali bayinika abathi nebabathi bapha abantu baseSidoni naseSihelekuhle neSinathi kanye noMafuta. Babentela kukhona kade ukubalethela ingcingo senkusedlala ngelwazi kusuka eLebanoni kuye eJordani njengoba bekusukurethi inkosi yasePhalestina. Ngenyanga yesibili eminyakeni wesibili befikile endlini kaNkulunkulu eJerusalema. Zerubhabheli umfawakaPhalatieli naJeshuwa umfawakaJozadaki kanye nabomnakabo bonke labebasele abaphristi namaLevi nabo bonke lababebuye eJerusalema baphuma emifuleni baqala ukusebenza babeka eMalevi nebeneminyaka emine okusendiwe ekhulu futhi agcugcutele kwathiwa kwenzasinabazali. Jeshuwa nemadodana akhe nabomnakabo nabo Adamiyeli nemadodana yokuthi kulwamisa uzaziya kanye nemadodana eHenadadi nemadodana abo kanye nabomnakabo baLevi bonke bahlangana bagcugcutela nabo bebakha indlela enkulu. Bathi kube bathi babeke isisekelo sethempeli lasemakazi, abaphristi babebagcoke izembatho baphethe amacilongo bakanye neMalevi emadodana a-Asafa babebaphethe umphethamthetho bonke bemagubaleni nabanikela ukugcwalisa zimakazi njengoba kwakuvele kwahlela ngendlela inkosi yaseSidoni.
Namhlanje sihlangene ngani sesithule kangaka nje asikazi ukuthi sihlangene nje lapha sizokwenzani mbambambamba. So ke uzosazisa ke umongameli ukuthi sihlangene ngani ukwenzela ukuthi uma ngabe ukuthi ungene la kulenkonzo wazi ukuthi kuzokwenziwa enye into ufike manje kuthiwa kwenziwa enye udecide manje ukuthi uyaqhubeka uyahlala noma uthatha into zakho uyahamba ngoba le obuze ngayo mhlawumbe akusiyona le thina esihlangene nayo. Madodana ke sizawuphakamisa umongameli asondele ngaphambili lesi sikhathi.
Magoza isekethe magoza emabandla baholi bemabandla nokuthi inzalo ngoba ukwehlukana lomele inkulu yalapha emzalweni bandla sonke siyafanelwa imbeko. Okay. Sometimes not a very good level discussion. General Vice election. Lo la secretary. So abantu siyafanelwa imbeko emini ngecela kumvele egameni kositho sikhuluma. Ufishane nje kwamazokwazi. Kuto ukuthi nje kulo wonke umuntu lolaba kukathi laba labangasiko basebenza ukukhona semukekele bazabandla sonke la enkonzo kunjalo nje sonke kusekhaya endlini kaNkulunkulu ukuthi namunye lo bayivisitor noma sihambe nawusendlini kaNkulunkulu kusekhaya noma ngabe ikuphi noma ngabe ibitwa ngasiphi isibayo kodwa nawusendlini kaNkulunkulu kusekhaya so bazalwane sonke semukekele. Ngekwefundiso yami ke ngafundisa abantu abadala ebazi indoda ikhulula ibhanti ecaweni so bekuthiwa balikhulu ukuthi khululani ibhanti ingozani esontweni ibhanti alikhululwa yindoda so bona abantu bagcobeni kodwa khululekani niye nethetheke. Bishop, I think you have seen briefly kule night umfishane nje ukuthi society iqala njani. Le society iyaqala exist because abantu abadala abangala especially eFanteni bakukhanza ukuthi bashaya lokuyele edolobheni because the mode of transport is scarce. So if we are esontweni ufuna ukuhamba ngetinyawo kanti abanye bakusabadala so banjani igudube ukuthi kube nenzawo lapho bangakhonjela nesekujane bakhonjela-ke ukuthi enzawana ehlukene especially ethu eFanteni kukhonjelwa nasemakhaya until eventually God opened the door batholakala le ndzawo. Intention yabo was eFanteni. iFanteni ke Bishop is the township just before Stalebo. That area is Fanteni. Intention yabo was that live there but uNkulunkulu had other ideas. I didn't share a picture of the so-called temporary wooden structure. Nangifika 2019, the first time I was here, Bishop went because the structure didn't represent Lungu in any way. Bababuga, Papa Mototabula, Tabali Bakumba, it's coming good. Our head and our selling a man to bring them in city, you're watching the city. It's about because it was what I would I'm not living this second. Let's so the second society never not living this second. And God being God when I'm exiting. Namula will declare not dedicated. Siyambonga kakhulu siyibonga nabo bonke labafundisi ukuthi le nto khona sibona society imizamo nemikhiqizo yabo siyibonga isebenze kunengi lokwenziwe la mhlawumbe ngakulinga la picture usayibona before ushumayele so that we are really I don't share even kunalokhu lapha ekuhlelile because we believe in so much that we are Just as I could tell Bishop, see, some of us prefer to see a little end of the land. Necessary father get away to look much the boom, Messing was Sabin Logan.
hence siyacela ukuthi Bishop endlule kuqala then likhosana la ekhaya we just record or share briefly the history sinike indlunkulu ngoba ke indlunkulu leyasinika le ndzawo lendlunkulu ibe nabo lokushoko bese kube sesiqedile bese Feed my lambs. Feed my lambs. Izimvu zami. Malikhulele. Mangese mina Nkosi nginciphe ukukhula wena. Phefumulele inhliziyo nengqondo zethu sonke kule ndawo. Uthathe indawo yakho njengomuntu. Ume uthini ube njengele yansika wayemise ensimini yase-Eden. Emva kokuba abazali bethu bokuqala bewelisiwe. Ngale Nkosi phakathi kwaleni asithi bungakadluli. Asithi namhlanje masima kule ndawo kufanelekile wena ukuduyiswa kule Nkosi. Malizwakale le Nkosi ilizwi lakho ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Mangikala ngokubonga amandla enibe nawo emva kwalento yesabekayo engiboniswa umongameli. Emani khonza phakathi kwayo. Ngicishe ngiyashayinile. Kodwa ke sesilapha manje. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ohlala ethembekile. Uthembeka noma thina singasathembekanga kuye. Kodwa yena athembeka. Sibonga uNkulunkulu ohambe nami. Amen. Ukusuka kule yami. Yes. Naze nafika la. Efanele yena. Asiniki nini udumo. Sinika yena udumo. Matthew othi makhanya kwenu phambi kwabantu. Bayibona imisebenzi. Mabeyibona bangaphikisini. Kodwa badumise uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa uNkulunkulu ngani. Ngoba bengeke yemehle azokwenza. Kodwa usebenzise mina. Siyabonga. Sidlula kule yankonzo enye. Uthi uNkulunkulu mangishiye lamazwi
ngaphambi kokuba sedlule. You are Jesus Christ, the Son of the living God. UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uphila. Uma nidedicate leni, sidedicate leni, sinikezela kumnikazi wayo, sithi unguJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu uphila. Ufika uJesu kuleya ndawo yaseFilipi, iCaesarea Philippi, kungemva kokuba ebenze ama-miracles, izinkwa ezingu-5 ondlangaza abantu abayi-5,000. Uyasuka-ke ehlukana nesishwele emva kokuba esikhululile, uyanyuka ubheka kwindawo yaseCaesarea Philippi, okuyitawu engaphaya ngaseGalile, eGalile eduze kwaseJordani. Uma belapho uJesu nabafundi bakhe, uyazi uJesu ukuthi une-public opinion ngaye. Abantu including uHerod bathi noba lo muntu nguJohane uMbhapatisi uvukile ekufeni. Uyayazi lo uJesu ukuthi lapha emphakathini esihlaleni abantu baxakekile identity yakhe. Uthi-ke maye lapho eFilipi ubheka kubafundi bakhe, ubheka kwi-inner circle yakhe, abantu abahamba naye, abantu abazibetha ngaye, nabantu ondlebe zabo sekuhlaleni bezwa yonke into ekhulunywayo ngabantu. Kuthi abantu bathini ngoba bayamphendula-ke, bamphendula nge-opinion yabantu. Abantu bathi nguJohn uMbhapatisi, abanye bathi ngu-Elijah, abanye bathi nguJeremiah, abanye lamanye sekafika sengakavulwa kodwa leli aselisha siyabonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi awunabangeni uma wepheli ufike kuqala kunalabanye wathi awunasandla yasimphakamise bengathi uma ngenzalana mhlawumbe usuka lapho ekhaya bethi awu eweseli kumbi akali kahle kodwa besulala kobulilo siyabonga kenkulunkulu ngalokho ukuthi awuqhubekani ushumayele emphakeni imithi yakhe nje kumele nelive lakhe nje nemasoko lelive libona nje lilekhula kuthanda inkosi lenyalo leyilithi umthandazo waNovemba wokuvala umnyaka ukuthi awunyaka Ovinya